ingamba zo guhangana na Marburg zageze mu nsengero n'imisigiti. Abanyeshuri baramiye ibendera ry'igihugu bahembwe. Macron ntiyahiriwe no guhuza Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi. Abasirikare bibye Telefone bakatiwe Urwo Gupfa. Umureke dutangira amakuru ku buryo burambuye. Iyi ni BKO nje birikajya ubwami. Ingamba zo guhangana na Marburg zageze mu nsengero n'imisigiti. Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwashyizeho amabwiriza akareshya agamije guhangana n'icyorezo cya Marburg mu nsengero n'imisigiti. N'amabwiriza avuga ko mu nsengero n'imisigiti hagomba gushyirwa uburyo bwo gukaraba intoki hifashishwa amazi n'isabune cyangwa umuti wabugenewe no gupimurira abantu bose baje mu rusengero. Mu ngamba zigomba kubahirizwa harimo no gukangurira abayoboke bose kwirinda iki cyorezo cya Marburg. Gutanga ifunguro ryera no guhazwa bigomba gukorwa mu buryo butuma abantu batandura icyorezo cya Marburg. Insengero n'imisigiti kandi byasabwe gukangurira abayoboke bayo kwirinda kwegera ahantu hari umuntu wagaragaweho ibimenyetso by'iki cyorezo cya Marburg no kwegera umubiri w'umuntu witabye Imana azize iyi ndwara. RGB yavuze ko kizira gukora imihango yo gusezera ku witabye Imana mu rusengero cyangwa mu misigiti. Yibukije abantu bose ko bakwiye kwirinda kwegera umubiri w'uwahitanywe na Marburg cyangwa gutegura ikirori gihuza abantu benshi ahabereye ibyago. Minisiteri y'ubuzima ku cyumweru tariki ya 6 Ukwakira 2024 yagaragaje ko abantu 3 bakize icyorezo cya Marburg. Minisiteri y'ubuzima ku cyumweru tariki ya 6 Ukwakira 2024 yagaragaje ko abantu 3 bakize icyorezo cya Marburg bituma amaze gukira bose bahinduka 8. Abantu 49 bamaze kumenyekana ko banduye icyorezo cya Marburg mu Rwanda. Bari mu 12 bitabye Imana, 29 barimo kwitabwaho n'abaganga. Minisiteri y'ubuzima iri gukingira abantu indwara ya Marburg ikaba yarahereye ku bakozi bo kwa muganga bagiye bahura n'abarwayi. Sabe Vaccine Institute cyo Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu haje doze 700 ariko byitezwe ko hazaza n'izindi ziyongera mu minsi iri imbere. Minisitiri w'ubuzima avuga ko imaze gukorwa byose bitanga icyizere cy'uko indwara izarandurwa burundu mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa asaba abantu kwirinda ibihuha. Mureke dukomereze mu Ruhanga abanyeshuri baramiye ibendera ry'igihugu bahembwe. Abanyeshuri 9 biga mu ishuri ribanza rya Cyobe mu murenge wa Mbuye bahembeye igikorwa cy'indashyikirwa bagaragaje mu kuramira ibendera ry'igihugu. Ubwo inkwano y'umuyaga byashakaga kurigusha. Bagaragaje ubwo butwari tariki ya 2 Ukwakira 2024 ubwo habwo ku imvura ivanzemo n'umuyaga mwinshi. Umwe muri abo bana asohoka yihuse abonye ko ibendera rigiye kugwa arariramira. Uwo munyeshuri yafashe icyuma rero hatabaza abagenzi b'8 bafatanya muri icyo gikorwa cy'indashyikirwa cyo kuramira iryo bendera ngo rititura hasi. Igisubizo Ernest uyu wafashe iya mbere avuga ko yumvisha abanyeshuri bose bakomera bavuga ko ibendera ry'igihugu rigiye gutwarwa n'umuyaga, asohoka yihuta ajya kuriramira. Uyu Igisubizo Ernest agira ati bagenzi baje 8 baraje turafatanya ariko babonye imvura ibaye nyinshi barayihunga barigenda nje nsigara njyenyine. Avuga ko umurezi umwe ari we wamutabaye basigara basigasira iryo bendera bararyururutsa ntiryatwarwa n'umuyaga. Igisubizo avuga ko bigishijwe ko hari ibendera ry'igihugu haba hari ubwigenge kandi ko ibendera riguye igihugu cyo gitakaje icyizere. Umuyobozi w'ishuri ribanza rya Cyobe Mugirwa Nacyo Ahon avuga ko isomo baharwa ry'uburere mboneragihugu ryafashe harimo gukunda igihugu no kurinda ibirango by'igihugu birimo n'ibendera. Agira ati ndashima abana kuba bagaragaje igikorwa cy'indashyikirwa ndifuza ko byabera abandi urugero. ICP Teddy Ruyenzi ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage yavuze ko abanyeshuri bakoze igikorwa cy'ubutwari batitaye ko bashoboraga no kuhasiga ubuzima. Ati baranyagiwe bakubiswe n'umuyaga ntibabyitaho bakomeza gufata ibendera ry'igihugu. Baranyagiwe bakubiswe n'umuyaga ntibabyitaho bakomeza gufata ibendera ry'igihugu ngo ntirigwe. Tubibashimire twese. Iyi mvura yaguye yashenye ibyumba 2 by'amashuri byo mu mudugudu wa Cyobe. Gusa ubuyobozi bwatangiye kubisana. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yananiwe guhuza Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo. Yari yizeye ko agirana ibiganiro hagati ya Perezida w'u Rwanda Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Congo ariko ntibyakunze. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yiteze ko agirana ibiganiro hagati ya Perezida w'u Rwanda Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Congo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo utishimiye ibiganiro. Kwa 6 tariki ya 5 Ukwakira 2024 nibwo i Paris hasojwe inama ya 19 y'abakuru b'ibihugu na za leta bo mu muryango w'ibihugu bivuga igifaransa OEF. Yari maze iminsi 2 ibera mu Bufaransa. Ni inama yitabiriwe n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye bikoresha igifaransa. Macron yavuze ko abavuga igifaransa barenga miliyoni 320 bo mu migabane yose ndetse vuba ahangaha ruraza kuba ururimi rwa 3 ruvuga ku isi. Yongeyeho ko francophonie ari ahantu heza hazaza ndetse hanakomojwe ku bibazo by'umutekano muke byugarije isi yose muri rusange. Muri inama byari byitezwe ko Perezida Emmanuel Macron agirana ibiganiro mbona nkubone hagati ya Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Congo mu gushaka igisubizo kirambye cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo no guhosha umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ariko ntibyaba. Mbere y'uko inama isozwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yatashe atitabiriye imirimo yose y'iyo nama ku munsi wayo wa nyuma. Amakuru avuga ko yabikoze mu rwego rwo kwerekana ko atishimiye uburyo Macron atakomoje ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Mu ijambo ryo gutangiza inama ryo kuwa 5 ubwo yavugaga ku bibazo byose by'umutekano muke, Macron aganira n'umunyamakuru wa Jeune Afrique yavuze ko kuwa 5 yagiranye ikiganiro cyihariye na Perezida Tshisekedi cyamaze isaha 1 n'igice. Rero Tshisekedi azura uruhare rw'Ubufaransa kuri iyo ngingo nk'uko namaze isaha 1 n'igice ngirana ikiganiro cyihariye na Perezida Paul Kagame mu gitondo cyo kuwa 6. Yagize ati
Rero turifuza uburyo rusange bukomatanye bwo gukemura amakimbirane intambara mu mizi. Nibyo navuganye n'abaperezida bombi mu buryo bukurikiranye. Macron yagize icyo asaba impande zombi. Mu bihe bitandukanye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23, ariko uyu mutwe n'u Rwanda bakabyamaganira kure. U Rwanda rwo rwashinje Kongo gukora inyeshyamba za FDL ziri mu zasize zikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Emmanuel Macron yasabye ko umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uva mu bice wafashe, ingabo z'u Rwanda zikava ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo, n'umutwe w'inyeshyamba wa FDL rugasenywa. Perezida Macron yagize ati turashishikariza mu buryo busobanutse neza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kugera ku masezerano mu rwego rw'ubuhuza bwa Angola ndetse na OAF igomba kugira uruhare mu gufasha umuhate wo mu karere muri urwo rwego. Nanone mureke ntiturenge muri Kongo cyane dusoreza amakuru yacu ku basirikare bibye telefone bakatirwa ubwo gupfa. Abasirikare 3 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo nabarizwa mu gisirikare cya FARDC bakatiwe igihano cy'urupfu nyuma yo guhamwa no kwiba telefone n'amafaranga mu agent. Ni umwanzuro wafashwe ku ya 5 Ukwakira 2024 ku rubanza rwabereye Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Aba basirikare bahamijwe ubujura bukoresheje imbunda no kwica amabwiriza y'ingabo. DMRC Amando, Sami Kondo, Joan Tambo bo muri batayo 33 ya FARDC nabo bahamwe n'ibyo byaha bakatirwa igihano cy'urupfu. Abasirikare bahamijwe ku wa 3 Ukwakira bateye uyu agent muri Marepe bamwiba miliyoni 2 z'amakongomani, $2,000 by'amadolari na telefone 3 yakoreshaga mu kazi ko kohereza amafaranga. Gufatwa kw'abasirikare byagizwemo uruhare n'urubyiruko rwatabaye agent wari wagizwe intere. Uretse igihano cy'urupfu urukiko rwakatiye abasirikare, nanone kandi rwabategetse kwishyura amadolari 15,000 by'amanyamerika. Rwabategetse kwishyura amadolari 15,000 by'amadolari y'Amerika. Kora subscribe, like, share na comment. Gini BKO, njye ni Bibye. Kajya ubwami.